It's my feel-good breakfast show. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all your tears will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they lose so much if you take my hand. But for you, I leave it all. Oh, to you, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all your tears will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you hold me, then all your tears will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. I'd leave it all. Oh, to you, I'd leave it all. Oh man, Brandon Paper on your feel-good breakfast show with that George Ezra cover. Jy's nogal lank, bro. Kyk hoe hoog staan hierdie mic. Baie nice, hè? So is daai die tipe musiek wat jy beoog om eendag te maak in terme van jou musiekalbum? Ja, definitief. Ek like daai akoestiek, hard tone feel. Ja. Soos daai John Mayer. Yes, soos ek gesê het, ja. Nou waar staan jy op die oomblik in terme van album? Is jy in die proses om een op te neem of waar is jy nou? Ons het 'n paar songs geskryf, ja? En ons is nou besig om op te neem vir die album. En obviously kom Stopwag bly nog 'n bietjie op die album. Ons soek nog vir 'n cover, 'n Engelse cover wat op die album kom, maar ja, hy release so September se kant. September se kant, ja. Hoor jy praat nou oor covers, so gaan jy dit 'n bietjie meng tussen Engels en Afrikaans dan van jou album? Gaan jy jou eie liedjies skryf in Engels en in Afrikaans of wat? Nee, die eie liedjies wil ek eers Afrikaans hou, ja. En dan die Engels sal ons maar 'n covertjie of so. Yes. En hoe gaan dit met die YouTube views van Stop Bly Wag nog 'n bietjie? Dit gaan great hoor. Ja? Ons het vanoggend weer gekyk, 135,000. 135,000 views. Come on, give it up guys. That is just incredible. Wow. Maar dis seker ook nie die maklikste ding om vir jou familie te sê net kort na matriek om vir hulle te sê, hoor jy, ek gaan nou voltyd as 'n musikant aangaan en my musiekloopbaan begin. Ja, dit was vir my maklik geweest want my familie is musikaal. Hulle verstaan my liefde vir musiek. Ja? So hulle kon dit al van kleintyd af raak sien. So ek het nog nooit my gitaar neergesit nie. As ek van die skool af kom, gitaar. Voor ek gaan slaap, gitaar. As ek opstaan, gitaar. Hy's 'n gitaarman, man. So as mense jou wil ondersteun, waar kan hulle jou vind op sosiale media? Wat is jou Facebook, Twitter, Instagram. Op Facebook is dit maar net Brandon Paper. Ja. Instagram is dit @BrandonPaper en Twitter @BrandonPaper. So ja. Lekker, dude. Ons geniet die musiek en ons sien uit om die song 'n bietjie later te hoor. And I hope that as his name says, he'll be making a lot of paper in the future. If you get what I'm saying.